Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf mas, boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh iya mbak. Saya dari sales mas, hari ini mau order apa? Mohon maaf mbak ya. Hari ini masih banyak mbak. Belum order. Iya mas, gak apa-apa. Mungkin lain kali mas berminat, bisa langsung hubungi admin kami ya. Baik mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek kan itu beri dinak dari posa. Nyala tak ada paling kerok yang patoran bi bumbu naruh. Assalamualaikum. Iya apa Sam? Berde mayar. Hari iya bedai Romar Sam. Tepan menturunkan itu beda apa Sam? Enjak yar. Mon berde pesen yar. Yang kok aku lakukan yar apa deh kapi yar. Nanti nasa orang nah. Pas saya di Sam. Ya ruwa yar sabun kasi ngebon sekian di acara kon matuan ruwa yar. Kakek Sam Sam. Pak kita kian otang rok HP kakek. Kadikan bingko pas tak serak naruh kakek Sam. Ini beninda iya yar. Kan lah tau tibi yar. Aja pesen toko yar. Ya apa-apa kok tak ada kapi. Aduh iya Sam. Cengko otang kita oleh seminggu pakai kita kian dak iya. Njap aku bingko serai Sam. Tidak rumah boleh ke kalau kan pesen jadi bingko saya harap yar. Aduh wis Sam. Udah cukup kan setia kakek mau songko Sam ya. Itu rana kakek. Cok keroken otang seji ya kakek. Aduh. Berperlu apa? Yang kok dan nak kak tuan keng mencem kak tuan. Ini cuma Yang kok mencem pesen kak tuan. PC. Bro, Sekone 1.300.000. aku. Kabay nampak PC sa JB lagi. Jadi iya kak tuan. Iya gitu mah. Kau tak ada malam kon matu. Le, Iya kak, kon matu aja bila. iya udah 2 malam lan kak, derem magake. Apaan sih kak Parlo? Iya seberang kak, isina dapur kapi bedi. Ya enggak paling kau nelfon mari ngasam lawi pas ngebon ah. Iya kak, lu nelpon kalah. Oh iya iyalah. Apaan kok ya orang dia? Nyaman aku lah kan nyaman makan. Halo berdi Mas Sam. Beda itu koyar apa yar? Ya enggak yang kok pada nanti kon lakon kon matur. Bila ajaran dia yar? 2 malam ri Sam. Dadi kok ngebon ke kakek. Dah iya. Oh iya. Apaan yar? Imon kok ku tahu sen dapur Sam. Deki maleni bini sengone kelak jiyo. Malenya ronak kanak sengonen ya. Deki no tenah biake la catat kabeh. Pas kerem ke engkau lebat WA ya. Pasen mau temu mun lala kumari ji Sam. Oh iya yar. Deki nak kanak sengonin dah yo. Oh iya yar. Hila Sam ya kelangkong. Iya dah iya kak tuan.
Sengko dena lagi cuma pese untuk penjara utang ke Samlawi. Ijang ko belis kak tuan. Samlawi kelak nelfon ke engko. Ken polan lagi utang jiang. Cereng ko tak teman lenyok merken utang. Oh, berarti kaki dibelis pola netaki otang bi Samlawi. Iya kak tuan, cereng ko utang kita oleh seminggu lepas kita akion. Ya monde kaki sekelero yar. Seharusnya kaki mikir. Coba wa Samlawi ya deke. Mon tak tudi serai bi kaki yar. Terus ngolang aku ya apa? Tak kira Samlawi ngolak aku daun yar. Pakun pese yang kui kaki dia. Ijak kaki repot yar. Meneng ke Samlawi ngebon nah. Arya arwa ah. Ketika arai taki pah beli senah. Repot orang adegeng yar. Deki tak beri autang eka beji. Setengah beri autang. Orang sautang tak ngerti. Pas apa sih gebe modal? Mun tak tulis sauri. Di jalan satu-satunya aja. Cuma naki. Ya pah kaki ketika taki pah beli senah. Iya kak tuan, sengko salah. Ya marmun bodoh pesen kak tuan. Ya mun pese saja engkau tak andi yar. Nemu ada memoningan engkau. Ya lah kak tuan. Kok mau liang nyari utangan. Oh iya yar.